پشتی هفدیتنکه د ناوبرا سروک شهرداری مازن یا استانبول اکرم اماموغلو او بشک درچوین بش زمان کردی و هر وا گوتنن اماموغلو یند درباره وکرنا کرسین زمان کردی ده لانقره پرسک تکرن. گلو پارتیا کماریا گل جهپه دکاره کرسین زمان کردی وکه او به وی کجی خوانزیکی هدپی او بگشتی کردان بکه. بله ممکنه yani bir işin eski hevbike xwezaiya sistemi da heye. Ani hatın seri em her dam dibêjin sistem bu du cephe. Cepha millet yekî cepha cumhuriyeti yani ittifaka cumhuriyet, ittifaka millet. İcar divî da sedî pênce em bibêjin yek ji bo qezanjkirinê bo serkeftinê hewce dike. İcar siyasetçî di pêşerojê da mecbûr e hesabê xwe çêbike. لناوندا گشتیا جهپه لسر مجاره بیدنگیک هیا پرانیا پارلمانتران ناخوازن سر بابت قصه بکن. بردف که جهپه جد پریس کنفرانسا خوده لسر پرسارو داوی هر چند بیدنگ نامی نجی لیبلی برسوکه تیرو تجیجی ناده. ما فکرنا کرسان قدغیه؟ Evet. داخویانی اکرم اماموغلو یند درباره وکرنا کرسین زمان کردی ده دناوراگهاندن ادجی کارودانین مازن هبون پرانیا کردان به پیام خو پیشگیریا گوتنین اماموغلو کرن. هرچند گلک جاران هم بر پرسین جهپه هم ین هدپه بحثا پیوستیا نزیک بونه که و درست کرنا برای اکینو دکنجی لیبله حتی نهاجی لناوندن گشتی ین هر دو پارتیان داستین فرمیده چه دانستاندن جدی و نزیک بون چه نبونه. وکه شوکت جدبه نزیکایی فرمی چاوکولا انقره نینه لستنبولیجی نزیکایی یک دناو بین جهپه و هدپه دا نینه راست لی نزیکایی لجه کی دن هیه او جی پشتی قزنجکرین شهرداری استانبول جالی جهپه و دست بکریه شهرداری استانبول دزانی کو اول دمک نزدا دبم بانا شهرداری دا کرسین فربون از زمان کردی وکه او یک جی دناو بین شهرداری و کردن استانبول دا نزیکایی که راست دست بکرین. پشتوانی کردن استانبولی یادگل اکرم اماموغلو دگه کو شهرداری استانبولی دواره چند و زمان کردی دا در فتح نو جیب که. اماموغلو بریا کو به شهردار ده هفته وینه که ده کو بروداوی را کربو دابوزانین کو اوید برنامه شهرداری دا جیب بدن چند و زمان کردی و کرسین کردی جی وکن. Kürtçe de söyleyebilir, Lazca da söyleyebilir, Ermenice de söyleyebilir. Beriye demek ki komek ji mezunên beşên Kurdî bi wî re hevdîtinê kirin, di wê hevdîtinê de jî eşkere bû ku İmamoğlu ji bo soza ku dayî amadekariyan dike. Kendisi ما لگل برای زکرم اماموغلو جوی نکر لی او یکم جوی نبو. برای جی ما لگلوی و کلیجدار اوغلو جوی نکر بو و بحثا کرسین کردی و روزایان کر بو. وان جی اف دا خازی ده جهد دیتو گوت ام آماده نوی خدمت بدن. جوینین ما ده اتمسفره که گلکی باش در باس بون. بیکو ام بحثا پروگلم بکن وی بخوا گوت ام کرسین کردی ودکن. ام جی جوی حلوستا زلال کیف خوش بون. ayrılık Biryara Kursên Kurdî dibin bana îsmekê de vebin ku ew saziyeke girêdayî şaredariyê ye. Li goregahiyan İmamoğlu di demên pêş de civîneke berfirehtirîn li dar dixe û daxwaz dike hemû kutayiyên beşên Kurdî beşdar bibin. Kurdên ku li Stenbolê dijîn jî vê gavê weke gaveke derengmayî lê di cî de dinirxînin. Evveki wana wisa heye guvebe tişekî projekî baş e. Em alîkarî dikin bê ji bo zimanê Kurdî li Kurd ve birabe ew tişek gavekî baş e. Lê ne digod binê bandora yek siyasetî de be jî. Çi jî gavekî baş e em alîkarî dikin. Şaredariya İstanbul'e veke şu tiştekî derengî maye gere zûtetir fêk 30 milyon Kurdin em vê derê tiştekî wisa ji mer çekin zav baş em dixwazim bişînin çi em neşînin. Li goregahiyan CHP di derbarê pirsa Kurd de raporeke berfireh û radîkal amade dike. Ji bo ku êdî eşkere ye tu partiyek bêyî piştevaniya Kurdan li Tirkiye nikare bibe desthilat, CHP jî piştî tecrübeya Stenbol û çend bajarên din digel Kurdan pêwendiyeke bingehîn datîne. Her çi qasî rasterast bi partiyên Kurdan re hevbendiyek eşkere tune be jî CHP di polîtikaya xwe de li rêyeke nûjenbûnê digere.